Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanwaya ko ikapat pamintuan sa iko tauhid. Pagaluin niyan sa agiyong kutwa kikalakan sa iko kapan ako to. Bab al-khawf min ash-shirk. Wa qala Allah Ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala al-Khalil alayhi salam وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. Sagyang ka iya pamintuan na pamagusin yan sa ang kuta kikalakan tanong si iko kapan ako to. Kikalakan tanong ko kipan ako tong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Agyuto so tashbihul makhluk bil khaliq. Kisulagid na ka, kiyabay na ka, sa iko kaadan, kumiyangadan. Gyuti pumtuan sa shirk. Okay. Tashbihul makhluk bil khaliq. Kisulagid na ka, kiyabay na ka, kuminadan, sa iko, miyangadan. Ginan so ma'na niyan mararangkom. Ay ma'na niyan khas, ma'na al-khas. Wa huwa ay yattakhidha lillahi niddan yad'uuhu kama yad'u Allah. Upamana gitu suka ko manusia sa nid ay ma'na niyan sa gind lagid pepenunggay niyan o din na pepemang niyan sa lagid ka pepemang niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pupumang niyan sa safaat sa lagi duka pupumang niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa safaat wa yarju kama yarju Allah paman giyang kuta dinyan i katepapay ngkuta kap kebebayain niyan nun sa lagi duka kebebayain niyan ko Allah naginan kebetuanan sa syirk gipan ako tong ko Allah kisulagi deng ko Allah giyang kay syirk na pupakasul sa giyang kutwa telaw ka klase at tauhid. Sa ikurububiyah, adna syirk, asyirku fi rububiyah. So kipan ako tong ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kababaluin niyan qadnan. Wa huwa taswiyatu ghairi Allah billahi fima huwa min khasa'is ar-rububiyyah aw nisbatu shay'in minha ila ghairihi. Pamana kini sulagin nga ko sa lakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah. Pamana giyang ko ta kaadan na ini sulagid ka ko Allah. Sa ikunganin ayabu akigal bakun na Allah subhanahu wa ta'ala. Adan miyang itumpo kianon saba ayam ituturuton adna miyang itumpo kianon. Ibarat yan naging kutakya pangadun Allah subhanahu wa ta'ala na dad na sakatawbu o baadan miadan yan namambu dad na sakatawbu. Okay na upon aya panarima o manusia naging kutwa adan kaadnu Allah miya kaadan mambusa kaadnian na miyang ipanakoton niya so Allah saka mao to mambusu rizki na palad na nantangan Allah subhanahu wa ta'ala so masuk kapupaka po niyan kay mayor baryo kapupaka po niya sa gobyerno kapupaka po niya kusukayin ka na mataguto sabab apapagu kita nun wallahu subhanahu wa ta'ala. Pagpakasul sa kanya makasusi iko asyirku fil asma'i was sifat wa huwa taswiyatu ghairi Allah billah fi syai'in minha paman nagyong kutwa mga ingaran wallah na gusto mga sifat yan na papakasulduban
ibarat yan sa mga sifat yan naging kutua inisulagi diyan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi dukaad niyan guminiraw ibarat sa ori na mataan na sulima wallah na lagi dulima ko na kapan ako toto oy kapan ako toto o di na sukyata kena wallah na lagi duka pakatita kena akan na kapan ako toto kaya inisulagid ka sa Allah pagkasulid pa sa giyang uta asyirku fil uluhiyah wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisil uluhiyah kas-salati wad-du'a wal-istighathati wadh-dhabh wa nahwi dhalik pagkasulid pa sa giyang uta asyirku fil uluhiyah kipanakuton sa ikukababaliw niyan atuhan askanya so kisulagid ka ko kaadno Allah sa lagid Allah subhanahu wa ta'ala sa iku kapaka bebenarian o di na diun di ikasuata diun di ikasimba ibarat yan ini sulagid kau sa Allah subhanahu wa ta'ala manusia ay ini sulagid yan so Jesus oh sa kapsimba niya nun sa dinya nun di kapamang niya sa tabang sa lagid nung kapamangnin yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na kapan ako to okay kapan ako to o yang qasimu syirku ila qismain nasukapan ako to na dua ng kaklase dua bagianan paganayrong na asyirkul akbar na giyang kutua kapan ako to mala gi pinakadelikado o huwa ittikhad niddan ma'allah kanyan so kakuwang ka sa ginde sa ginde kanyan so kakuwang ka sa ginde sa lagi dua Allah yu'badu kama yu'badullah sa di suatan o manusia sa lagi dudin yang di kasuatan ku Allah wa huwa naqilu min millatil islami muhbatun lil a'mal diyan kay asyirkul akbar na mapapakaliwan yan ko agama tanu agama Islam inunta na kebinasan yan pan sa mga galabak ang mga pipiha kebinasan yan pan kaantiyor yan sulang na galabak ang mga pipiha famithaluhu fil i'tiqadat ay ibaratan yan sa iyong mga panarima i'tiqad anna ghayra Allah yastahiqqu al-ibadah nagyong kuto katarim awno tao sa mataana adn salakaw ko Allah makakakabenar sang kuto diundi kasusuata naupoon gina ni matarim aw tao nakapanakutuanan amala wa mithaluhu fil a'mal ibarat yan masagyang kuto mga galabak na az-zabhu li ghairillah nagyang kuto kapanumbali sa kanaba para ko Allah ibarat yan nagyang kuto kapanumbali sa mga tunong kapanumbali sa iyong kutwa mga jin na padutos ang kutwa mala akapan ako to wa mithaluhu fil aqwal na ibarat yan masang kutwa mga katiro na du'a'u ghairillahi fima la yaqdiru alayhi illallah iyong kutwa kapamanganis iko kapamanganing ka sa tabang kapanunggoy ka kapamangning ka sa tabang udi nanganinsan sa iko syai adikan yanun kega mugup ibarat yan nagyang kutuwa pepemangni sa tabang sa iku mga tonong adna mga tao ay gira manon to miya kang gergenwa na sala kawa din yan ipananaluan kalangwa tonong say nga diyan nalangon na ayan yan pananaluan oy subhanallah udip man nagyang kutuwa miyatay na ayan yan ipamangni sa tabang nagyang kutuwa miyatay sa didal makubur na ayan yan ipamangni sa tabang ugupya ko nga, tabang niya ko nga, saging kaawid akalakan na padpanot saging uta kapan ako to mala. So masuk kapan ako to may to, na aya diyang kaiyan, وحده بعض العلماء بأنه كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه sulangwa lalan ipagugit sangkot kipanakutong sa mala kipanakutong Allah sa mala na sulangwa lalan ay sungun na kebetulan sa kapanakutwa may to وقد يكون في الأعمال ومن ذلك يسير الرياء na kapag kayo to mabaluis sa kanyan sa iku mga galabak pamanagyon ko ta may to akapakiilaylain adna mal akapakiilaylain agu may to akapakiilaylain diyan kaya mal akapakiilaylain nagyan nakapanakutam mala diyan kaya may to akapakiilaylain nagyan nakapanakuto ya may to okay ayap tiro nakapakiilaylain amala nagyan ko to kapsuata wagyang kuta dinin ikinggulalan sa ikusimba sa daden amay tubu aparatian yang Allah subhanahu wa ta'ala uba
ubon mitutumpok pamanadad na tumpok kuno para tiyan niya si Allah subhanahu wa ta'ala ayabud na pure aantapian ro na dunia o di nakapag-ilelen dad no pa maakitutumpok yanon okay YouTube man na may to akapag-ilelen na gyuto so tawa paniniat niya na para ko Allah subhanahu wa ta'ala ugay na ayo mailelen niya sa mga tao na pipiupia niyan katigin ana ko may layo mga to adiyang di piupia na gyutim na may tuto kapag ilelay na may tuto kapan ako to okay wa kad yakunu fil aqwal kapag pan so kapan ako to may to nagkapag pan apkatuon ko mga katero lagi dagyang ko to wa minhul halifu bi ghairillah so kasapa sa ikusala ko Allah na miya kada kalaya adi makasapa sala ko Allah na di makapan ako to sa dinyan din main kauba di makapan ako to lagi ko to kapenggiro niya na wal asri wal asri na madagla tawa wal asr oy adi niyan di isapa anagyan ko to masa gyang ko to suratul asr wal asr na ayabo miya pakayro di isapa na sallallahu subhanahu wa ta'ala pisapa niya nagyang ko to masa ibat ko masa nasa ka manusia na di ka pa kayo bakad isa pa sa salaku ko Allah ay bu mapapakayar ka na suki sa pa naka ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga ngaran niya si ko mga sifat yan okay di ka pa kaya gumirawi wal asri kakapan ako tutwa may to wa qad yasiru ash-shirku al-asghar shirkan akbar bihasabi ma yaqumu biqalbi sahibihi nakapakaya mabaloy so shirk amay to ashirk akbar dipindi uto ko ni aton utaw ibarat yan ibarat yan na gyung ko to akuan padsagyan ko to mga shirk kapan ako to agalabak na gyung ko to lubsul hilqa wal khayt li raf'il bala'i aw daf'ihi faman i'taqada ibarat yan na gyung ko to kasulot sa mga adimat ka andi kasugat marata gyung ko to kasulot sa mga adimat ka andi kasugat marata na duwa na ni bundala kapag kaya mabaloy sa kanyan syirkul akbar kapan ako to mala nagukapakip man na mabalus kanya na kapan ako to ito aya kakabaloy niya na kapan ako to mala na upama ka aya panarima ka sa ginawang ka mata nagyang ka adimat nas kanyan mismo ipakasyapar ka na mataan as ka na miya kapan ako to sa kapan ako to mala aya kakabaloy niyan akapan ako to ito na upama ka aya tarima akaw na mata nagyang ka adimat na isebab sayaw Allah akakasyapan yan rakan na miya kapan ako to sa kapan ako to may to na pangninta kaya sabutan to na ikadua dalil ami aloy saya nagyong ko katero Allah subhanahu wa ta'ala pitero Ibrahim alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam lidas na kung ka nagusto mga wataakan sa uba ami masimba sa mga barahala ay manan yan napakawatan akong ka gusto mga wataakan sang kuta kasimba ami ko barahala giyasu Ibrahim alaihi salam khalilullah bulayok ka Allah subhanahu wa ta'ala tawaya pinakamalakan si Allah subhanahu wa ta'ala ugin na piyamang ninyang ko Allah ya Allah lidas na ko nga pakawatan ako nga gusto mga muri at tawakan sang kutwa kapsimba ami ko mga barahala subhanallah upama kapagi mo lang itan gede-gede tanong nagiina nabiyaya rasulaya asusugun wallah at kanas pinakamalakan si Allah subhanahu wa ta'ala ugaid na danyan sarigiyang kutwa kalaian iparatya ko Allah kapiyamang ninyang pang ko Allah milidas kanyan nagumapakawatan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyong kutwa kapan ako to ay sabuton tanong saya na upama ka mga rasul mga nabi na ipamangniran kapakalidas siran sangkot na kipan ako to niran ko Allah na lebi asak tanong kanabatan mga rasul kanabatan mga nabi dito manupmayapad tanong ko mga pipi mga tao na mas lebi as kita na mapakadakal tanong so kapamangniya tanong ko Allah ay Allah lidas ang kaming kas iko kipan ako to na merka ko may tumala masulan mapayag katawan na miya gusto diya mi katawan na kailangan na matatatap ka. O pa man na, giyong ko taka pumangning nga sarila ko Allah. Ya Allah, rila yaw kung kaya Allah. Rila yaw kung kaya Allah. Okay, mapiyaw tapang niya, giyong ko ta, ya Allah, rila yaw kung maapya kung ya Allah, riski yaw kung okay, na iya, dalawan yan apang niya, pumangnin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, na mapakalidas ka niyan sang kuta, ya Allah, pakalidas akong ka, sakipan ako tunakan ka, ya Allah. Gina, dalawan yan na mapiapang niya. Okay. Agi amay katarimanan ng Allah na dang kami panakutos sa Allah subhanahu wa ta'ala na madakal akal bihan ang kutwa tao adan yan mi panakutos sa Allah subhanahu wa ta'ala kakwatan ng busagyan ka kitab insyaallah
Ago miya nga aloy tano ko miya nga ipos sa lecture tano asutta wadan yan panakotun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na api ni kala yan idusa na amay ka makahumas iko hadapan wallah dan yan panakotun sa Allah subhanahu wa ta'ala. At totoyok niya naging kuta kala yan dusa niyan amya kasala-sala na sembianun wallah o pamana sembianun wallah subhanahu wa ta'ala sa maap gagaw ranon limo. Rela akalang kuluban yan katiyokupan yan agyang kutwa dusa niyan. Gitu sudah niyan panakotun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uway. وبهذا تعرف خطأ بعض الناس وجهلهم حينما قالوا لا إله إلا الله إن الشرك بعيد منا ونحن أهل توحيد فوقعوا في الشرك وهم غافلون. Opamana inus kita na ketuuntan wa adna mga tawa igira na sabab ko kaignorantiran na basiran kagirawa inna syirka ba'idun anna. Opamana miya kawata-watan uba mi panakutos wallah na dingga bismain kan ami panakutungas wallah. Kenapa ayah buat teruun kapan aku tu seikwallah nagian ko ta sujud dan nagian ko ta barahla sa lagi dukap sujud ka ko sambayang ka kenapa gitu bu miya kada-kada kalsukla siya kapan ako to na kailangan na maswatan ya kailangan na makanal tanong ya ka upa maka makanal tanong agian ka kapan ako to na antano kapan ang gili kadinggan kapan ang gili taman sa dingka makanal pia oy na la ilaha illallah ini sumpah tu mujahid atigin man ito fastajaba Allah li Ibrahim da'watahu fi waladihi falam ya'bud ahadun min waladihi sanaman ba'da da'watihi apa man tiyari ma Allah subhanahu wa ta'ala ang utapang ni Ibrahim ded na miya kapan ako to kung bawa ta niya mga watayan so Ismail ago Ishaq na ded na miya kapan ako to ron okay iniloy niya siya pan na ikadwa dalil naging uta ayat tigin ng piyakawan wana ikawan akan rekano piyakalakakay kalkakan rekano na asyirkul asghar akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar paman nagtanto ay ipkawan wa Rasulullah SAW aging kaya kapan ako to mayto na inisaan sa kanya no anto na iptero no kapan ako to mayto napad sa gyung uta kapan ako to mayto inisembag wa Rasulullah SAW naging uta arriya so kapaki ilaylain okay kapaki ilaylain miya pamagusitan lagi yung uta galabak igir akya semburan akapakilelen sa iko dita na anton auto episode antaw kasi iko hadith narunta noron miya pamagusay banda si iko hadith narunta noron miya pamagusay aging akapakilelen oy nagyang kay akapakilelen mga bangsa ko na padaya sa kapan ako to oy padaya sa kapan ako to nagito mi aloitan wa duka klase so kapakilelen ad na kapakilelen amala agito so pinggal ba kasusimba adad na may tubo akito tompo kaya na para wallah ka langon aya anta pa ko na dunia mga tao oy ikaduha klasya kapag ilaylain may to naging uta pinggal ba kasusimba ugaid na pipipi anak kabenang ko to simba ka ang kamayla yung mga tao na kapag ilaylain no to may to na penutos sa kapan ako to asyirkul asghar alladhi min suwarihi riya war riya ayabtiruna kapag ilailin huwa ayatiya bil ibadah liyarahu an-nas wa yahmadu fayamdahuhu ala ibadatihi skanya so kitindig niyan ko simba orian yan nasaging utak kitindig niya so simba na piupian niya ng kuta simba kaan maylay yung mga tao na bantugan o mga tao sang kuta simba niyan ino ay ikawan wa Rasulullah upamana ino niya na ikawan ino niya na ikal kagiang ka yalagi dai ino niya no tuda teru ay mas ipkala karano na sukapan ako to amala akna niyan ipkala sukapan ako to mayto baganero na pag inagatan no naging hadith na senyan pimbes ako mga sahaba ridwanullahi alaihim na suna sahaba na mapaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala mga ala ikalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala na so kapan ako to amala na mawatan sa ikuti to mapaparatian sa Allah subhanahu wa ta'ala okay na so kapan ako to mayto padunagyan kapag ililin nagiyimiyak kargaragan tarbiyaan o manusia kagiwaraan o ginawa kapsuguan yan rakasamarata waraan o ginawa adir ka di makipagagaw okay ibarat yan na uwan na panggalabak ng asimba na suginawang ka na di pagyug o bagian yan nun di din pagyug o bagian yan nun ay na kailangan na ad na bagian yan nun anto na ibagian yan nun na makagiros kanya na ayakap ngalabag ako saya na anak ko mabantog agiyan kaya mga tao ayakap pipi ako saya na anak ko mabantog agiyan kaya mga tao okay. Wa innama ishtadda khawfu nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi min ash-shirk al-asghar wa huwa ar-riya' duna al-akbar lianna ad-da'i ila ar-riya'i aqwa milay niyo to ayaw ta sabab pag kinikalak nun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikummga ginawan niya sa ikummga sahaban niyan
aya kini kawan niya nun sa mas malaon ni kawan na disuka pa na ko tamala nakagiyong ko to kapan ako to may to as kanya suka pa kaililin na mas mabger agyo to kapag imbitaran yan raka. Mas mabger agyo to kapag imbitaran yan raka. Miyak kada kalilalan. Oy, dingkad na yan mi pembelaga. Kulangon nagalabag ka mga pipya na dingkad mi pembelaga giyang ka iya makaw marka agyo ko to syaitan na nagalabag ka ngayon ka ang ka mabantog o mga tao. Nagalabag ka ngayon pakapi ang kayo ka kauto ang kapkilaya ki uto nagu ang kapkilaya ki uto. An pakilaya agyo ko to mga pipya agalabag ka an pakilaya suka pasang ka. Nagyo to'y waswas o ginawang ka syaitan. Subhanallah. Nah, mialuin niya siyapan, la ilaha illallah. Mialuin niya siyapan nagyong ito, hadith Mas'ud, at tigin man ito, man mata, wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Sad na tigin sa kapantagan akapatay as kanyan na pepenungganoy sa salakaw ko Allah. Pepemang ni sa salakaw ko Allah. Ayaw man niya nagyong unta, di niya kaga. Apa man so, kapumang niya ako risky, atig, hey fulan, risky akong ka. Kapan ako to. Hey fulan, pemangni ko ka, makatas sa umurakan. Kapan ako to. Nagyuto, malagi dito. Ada apa kagagaro umar ko Allah subhanahu wa ta'ala na opo ungkar o kumasalagi opo na kuan ka asagin daro Allah subhanahu wa ta'ala na sutaw na pagkasulod sa neraka at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay na suka pagkasulod diyan sa neraka. Suka pagkasulod diyan sa neraka na pimbarang ibuntal. Pag nayron na ayam pag nayron alun tanong na nagyang kay Amori-puri hadith. Man laqiya Allah, sana tigin sa mimbarat mo inso Allah. La yushriku bihi syai'a. Adan yan panakotun sa may tubu syai' dakhala al-jannah. Na makasulod siyang kutwa surga wallah. Wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar. Na sadin sa mimbarat mo inso Allah, giinyan ipanakutos wallah na makasulod siyang kutwa neraka. Ayaman aging kay hadith annahu man mata wa indahu shay'un min asy-syirki fa innahu yadkhulun nar. Sa natigin sa kapantagan na kapatay, amya kang galabog sa kapanakoto. Adan yan matawbat ko Allah. Pa man amya pantaga kapatay, amya kapanakoto na dan yan to matawbat ko Allah. Dan yan mapamangyari la ko Allah na ban kaya pantaga kapatay annahu yadkhulun nar. Na matanas kanina pakasulod ko neraka. Away. Wa kad yakunu dukhulan mutlaqan. Na kapakaya ging utaka pakasuldian ko neraka na tatap sa dayon na diruudin pakaliw sa neraka jahannam. Wa hadha liman kana syirkuhu akbar. Nagina sutawa aya miyang galabag kaya nakapanako to nasukapanako to amala. Wa kad yakunu dukhuluhu muqayyadan. Na kapakay man aya kapakasuldian sa neraka naging kutwa o paman na madidiyang ka buso oras yan. Ano bu oras napakaliw sa neraka napakasulin sa surga. Wa hadha liman kana syirkuhu asghar. Nagina sutawa aya yang galabag kaya nakapanako to na kapanako to ito. Okay. Kapanako to ito. Sama nang to nambida sa siksa so kapanako to amala agusto kapanako to ito. So kapanako to amala na dadnaw kita kapakaliw niya sa neraka jahannam. So kapanako to ito na masiksa sa neraka jahannam saya ini pagundud ko kabaya Allah subhanahu wa ta'ala o ay katinyan ro na mita na o naging utakya panako to niya sa kapanako to ito na para sulod mo sa surga o pamakas kanya na adna para tiyan si Allah. Wa amma man mata ghayra musyrikin nasab masamya wafat akna ba pananako to kas kanya na muwahhid fa innahu yuqta'u lahu bi dukhulil jannah. Na matanas kanya na pakasulod ko surga. O giid na o pamakas kanya na sahiba wa in kana sahiba kabairin musirrin alaiha o pamakas kanya na baradusa darwaka o pamana adna mga aladusan yan kapriba kapamuno kasina lagi dito pa man din yan utugan kay dan yan panuto matawbat na fahuwa tahta al-masyiah kanyan na matatagusan ko ta kambabaya-bayar ino Allah o parilaan yan agusudi oy na orilaan yan namya kasul sa surga udi niya man rilaan kadaan yan na pakaukit sa neraka na makaukit sa neraka napakalibos sa gyung uto neraka oy naginan iusayan sa gyung kaiyaki kalakan sang kaiya-share ka inunta namya kadagadagal pan adalil sa Quran mata na gyang kaya kapan ako to na miya dili-diligado. Ayaw ba na miya aloy saya na sa satiman si ko makapanta ko Quran. Mata na Allah subhanahu wa ta'ala na dinan April so di ron kipanakoton. Oy. Ikadua ka didiligado niya na miya aloy sa Quran man na mata na Allah innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah. Mata na san si panakoton niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na saben sa benar apakah haramun wallahu subhanahu wa ta'ala gyung uto
surga iyan. Wa ma'wahun nar, na ayaon des utaw, apya kaharamun Allah subhanahu wa ta'ala, so surga iyan, nagyong muto, naraka. Panadalili na, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, o pa makapanakuto ka, hay Muhammad, gito na pimbasoto ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aya sir kita nopan, okay. Na upang makapanakuto ati Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluk, na maantir din, mabinasa din agyong kuto magalabak ka, sa balasan ka naron Allah subhanahu wa ta'ala, sa madaglaman piya, sa tanabugyat tago isa diyang ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.